Vanoi muntin le gamtina cheng ku kicha te zo si nihla lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai ol hla ni sim som langa kumsang ni le som ni lenga zan hi ni ho chun delhi mona bjp meitei le ko ki mla ho thakhanin bjp central leaders ho to akimoto na wachun manipur akhan to che na ding chungchang thu se khom na na ne uvi ipidinga mi pi ho thibbe a umham lungdon a umwaltai mi pi phatsa na umlawa chamna sim lamkai ho chunga mi pi ten gotna api theilo ule hichinam mi te chu akichai ahitawi mi pi nopna umlawa mi pi deilo thil mi pi to ki ho to na umlo chamna sim le namna tong ho chunga mi pi ten gotna pi ding a hi zan hi a delhi langa mi pi to ki ho mat na umlawa mai hlei mla ho to chamna sim a hi lo le ki ho mat jing kuki mla ho hi mi pi ten bulu thei hi lo ham ki phin na sang pen nei thei hi lo ham ipidinga mi pi ho thibbe a ham lungdong a umwal tai heading khachu ichen now india gam hi mi pi thanei na a hi to ke hlona mi pi phalo le namngai lu lo lam kai ho hi mi pi ten asu di ji ding a hi chunga aki kol khum ho hi a hi ve nam pi ding gel lo ti a sumle pai power to anam hin kho zo do ji ho chu popular government sim na a hi zau ko te udan a hi ve sei beding a umpoi source from the thinglang post Russia ten Ukraine kidona chunga North Korea in sipai phachom pita Russia ki thopi dinga anasol ho chu North Korea lamkai pu Kim Jong Unin ana nungko do tan hi hiji North Korea in Russia panpi dinga asipai anasol e kiti hi abul lamachun news channel lenta ata ho a hi poi a hi nge ye ti thudol in kinil na sangta ana umin a hi tu hinwang selgum theilovin vanoi hedingin ahung umtan Kim Jong Un in sipai anungko do ho alim na le limla ho zong mudo thein ahung umtan not KCNA news agency report in zong tu achi sa Saturday ni thla chun ahin phoza atan hi by L Hokip WW Cookie Zo Media namlam kai ho gammu na dingin na tongovin Dr. Sir H Mate Kugi Hills Outer Manipur Gamsunga Cheng Kugite Tuni a Chin Mizo Zomi Azong Umho Gamtum SAUT hi idei mongmong uwa tumdo te te ding itiule phaten ilungput u hial hiutin namkhat I hi nawin pangkhom hiutin nato ki panu hite namsunga mipi ten lamkai dinga nekitungu ahin nampi kinepna molso ding in na tong jingowin lang gamtum SAUT ithum ta angal u ahile lunghlalo helin kalsong jingwin mipi ten namlam kai ho hi lamve na ne ki ve u ahin nang ho ne ki lungkhat wa napan khom wa thil na hin gondung zu iwa mipi ki chatlo ji ahibowe namlam kai hon ima na gon lo uwa thibbe a na phat ule mipi jong ki thip che ji ahi kanam lam kai ho emite ko kite ihivin e ho chin mizo zomi kahiwe kiti jong lewhen namdang ten kuki hilsunga cheng ho hi kuki atiu ahin SLUT ki thum jong hi kuki mina ithum u ahin zomi mizo chin mina hi kuki hills hi ki thum theilo ahi ji chun kuki hi na win ki thum do phodu hiutin imu phatule ihi nom no mu hitaw hite tuni chana SLUT ithumna wahi ikitolo uwa ipan khomlo ule imacha imulo heldiu ngo hi gamwai pohon namkilung to te azaun aging un athil thum ozong api ngam u hi eho kukite tuni a chin kuki mizo zomi ti a kibong khenten ipiba ikithum do diu ham namkhana ium over idin khom over na ito khom thei phat ole lampi hum thei bebding hi namkhate thumle ni ikiso lai sewa imacha mo inei lo diu hi kanam lamkai ho mipi ten nang ho gunchu ta a napan over mipi te to ding jong nei pi diu hi kadei u hi nang ho thibbe ana umting ole mipi te jong kilungdong ji hitai songko hole e san hon azole SAUT mukha wintin ti a kinle ha thoa adu u ahin hapana ipan lo ule SLUT ithum uhi ekimo opi lo diu hi gamkhat UT state hi sa ading kiti chu thilbai hilo hel hi igan thei diu itho ha diu chule hapana ipan diu ngai ahi
Tu hin KNO le UPF so group le elected representative MLS ho New Delhi gawai kon ki nu zong le ei ma ho nam sung hi ikitup lo ule imachan lo diu a hi India gamwai po kolna asangte lungthim I het u ngai a hi e ho zong nam thum le li a umlawa nam khat hi na a I dingo ngai a hi ipil lo uwa ikichi the lo ule song ko te ki thlepthla banga ku ki te zong India vai po hon ei thlepthla dingo a hi by H mate hot Myanmar breaking news currenting noi ho to junta ho ki kap to na line cross loading ti a thupi anei uchu junta sipai hon ahin kho khel phat win current ta chapa hon adaban kap chop win junta sipai mi tampi akisukha akitongkha amu vetin thulut akimoi Office of the United People's Front UPF and Kuki National Organization KNO le UPF chule India le Manipur Govt in Union Territory chungchang ani vejan na kihou khom na nei achi sa ni sim som lani olha kumsang ni le som ni langa ni ho chun New Delhi muna Ministry of Home Affairs MHA Manipur Govt chule suspension of operation sonoya Kuki National Organization KNO le United People's Front UPF in Kuki zo mitte adinga legislature zauna UT Union Territory ngi ena kinai na chungchanga seikhom na ding in ni veichan na triple title ananei kitawe zanhi a UPF le KNO in tuso abol na achun hichi ki khom na achun Manipur sunga thingthlang district zose tribal land rights hi tribal ho hausa ho thanei na noya ahi ati malama pupagam chungchanga tunei na land right when na thading kuki zote adinga phapenchu constitution noya amho amacham uwa akivai po theidio legislature panna union territory hi pending ahi ati achi sa nisim thum May 2023 ni ho a state Marginary ho mangcha a Infal Phaichama kon tribal citizen ho kinomang nahi Manipur government in constitution noya amo po na ahaisan avet sa e hichito kilhona tu le tu a state administrative to kigop khom kiding ahi thailo ahi tai separate administration political solution hi chamna chule normalcy umna hiding ahi ati gale tol ki patma sanga dandi ilota a kuki zo mi te ho encroachment ahi lo le illegal immigrants ti a kisu min si a thingthang gama kon akinodo na hozong akisei khom e government in gamchu na dinga thingthang le phaicham kiwai hopna kithen khen chu asumang 18 ngo na zong anein hi gamnei se to kisaya administration ho phaichama sub registrate hon jurisdiction ho kaltha in dandi ilota in ho aza ho landed register abol e ati hijihin hills area committee HAC thaneina ale humin Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 section to apal ke e chule article 371 season akichepi zotapoi thachimit na dinga sosa government chun kukizo mi pi te chunga vai ahop thailoading ahi kumkho a chamna ding bitna ding chule normalcy a theina ding penchu constitution noya legislature zauna a union territory atumbi a kisemdo hi hiding ahi ati source from Nitin Thuso Daily News Thuso hichanchun akichai tai Thuso abana anangai khom kidingin kahin lem chi Thuso hingai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed